Eka mbakengurukire inshuti banywanyi bacu dukomeje kubana mu makuru y'uruhererekane ndetse n'ibiganiro dukomeje kubagezaho aho tuba turebera hamwe n'abakunzi bakunda Burundi News TV amakuru aba yagiye asohoka mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye haba mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ko twibana mu karere k'ibiyaga binini aho tuba turebera hamwe dukurikiranira hafi iby'intambara iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru atugeraho ni amakuru akomeye cyane, dore ko uyu munsi turi kwigenekerezo rya 29 Ruhuma 2024 tukaba tugarukanye amakuru atosoye, amakuru aba yatojwe n'abamenyesha amakuru bacu bahire ijya nino, cyane cyane nka mwaje gufyonda sabone ku batarabikora manuka munsi iyi video uracubona ijambo sabone ufyonde kura ucubona nakazojya nyine ufyonde ko amatuje turabana amakuru tukugezaho kuri imbonesha kure imwe rudende ibagezaho amakuru yizewe gatanu kuri gatanu, kandi tukaba dukomeje kwizera ko amakuru tubagezaho ari amakuru meza akomeza kugenda abaneza yanditse mukimenyera ibiriko birabera ku rugamba hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi nkuko mumaze kubimenyera amakuru yacu akibanda muri politike, diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Tugarukanye amakuru akomeye cyane muba mudakwiye gucikwa banywanyi bacu baherere ijya nino mu gisagara ca Bujumbura ndetse no makomine agiye atandukanye, aho tugiye kwibanda mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kareba kuri uyu mutwe wa M23 amakuru akomeza kugenda atangazwa, ndetse tukareba no kuri Antoine Felix Tshisekedi wiyemeje gutsinda iyi ntambara ngo uko byagenda kose. Tugiye kuganira kuri iki kiganiro ndetse ku makuru ashyushye cyane agenda atugeraho. Munyemere duhere kuri aya makuru ndetse tunayarebere hamwe muri rusange n'abanywanyi bacu, dore ko uyu munsi byatangajwe bikomeye cyane mu migwano yari hanganishe umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC. Amakuru atugeraho nuko M23 yashwanyaguje Burende ni ibimodoka by'intambara by'ingabo za Tanzania. Ibi ngibi byatangajwe nyuma yuko M23 byaranze ko yahanganye n'iki gisirikare cya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa abayo. Byarangiye rero ingabo za Tanzania zitakaje ibibunda bibiri bikomeye, dore ko ari Burende murabizi zirasa kure, zirasa ibibombe bikomeye cyane. Ni mu gihe kandi uyu mutwe wa M23 wahanganye bikomeye cyane n'uruhande rugamiye kuri FARDC kuri Antoine Felix Tshisekedi. Barasanye karahava ivumbi riratumuka nkuko abanyagihugu ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iherereye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Burundi News TV ikaba ikomeje gutara amakuru akomeye cyane. Amakuru atugeraho rero ateye ate: mu migwano yabereye Sake Minova, imigwano yabereye muri teritwari ya Masisi, Nyiragongo ndetse na Rucuro, ni imigwano yari ikomeye cyane yahujije umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC. Ariko iki gisirikare cya leta FARDC kikaba gishyigikiwe n'abasirikare bagiye batandukanye baturutse ijya nino bihugu bigiye bitandukanye hano muri Afurika y'ubuseruko. Bikaba biri kuvuga ko ingabo za Tanzania, ingabo z'u Burundi, SADC, MONUSCO, abacancuro ndetse n'abandi bashyigikiye iki gisirikare cya leta FARDC bikaba biri kuvuga ko byarasanye n'umutwe wa M23 bikomeye cyane, bikaba byakomerekeyemo abasirikare batari nkuko amakuru agenda bitangaza. Iki gisirikare cya Tanzania cyabiburiyemo intwaro ebyiri zikomeye, Burende murazizi n'imbunda zikomeye, ibimodoka by'intambara. M23 ikaba yabishwanyaguje ntacyo yitayeho, yabirashe bihinduka ubufu nkuko bamwe na bamwe bari kugenda tugaragariza mu itangazamakuru. Bari kugenda batangaza amakuru akomeye cyane, dore ko umenyesha amakuru wacu uherereye hariya mu mujyi wa Goma yadutangarije amakuru akomeye cyane ko uyu mutwe wa M23 washwanyaguje wiyerekanye mu by'ukuri ugahangana n'ingabo zose zishyigikiye FARDC. Uyu mutwe wa M23 ukomeje kwiyerekana mu buryo buba butunguranye, dore ko abasenguzi mpuzamahanga mu bya politike n'abakurikiranira hafi iby'intambara kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baragaragaza amakuru akomeye cyane ko uyu mutwe wa M23 ukomeje kwigaragaza bigiye bitandukanye. Babishingiye ku makuru yagiye asohoka uyu munsi, dore ko M23 yemeje iby'aya makuru ko ingabo za Tanzania zarashweho bikomeye cyane n'uyu mutwe wa M23 ndetse M23 ikaba yashimangiye iby'aya makuru ndetse n'ingabo za Tanzania zikaba zavuze ko zatakaje ibitwaro bibiri bikomeye arizo za Burende, ebyiri zikaba zashwanyagujwe n'umutwe wa M23. Abasesenguzi mpuzamahanga ndetse n'abakurikiranira hafi iyi ntambara baragaragaza ko uyu mutwe
wa M23 mu by'ukuri uri umutwe ukomeye cyane ukomeje kwigaragaza bikomeye cyane. Ni mu gihe Antoine Felix Tshisekedi nyicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bacuze umugambi mubisha wo gukomeza kohereza ingabo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi Antoine Felix Tshisekedi yagaragarije mugenzi w'igihugu cy'u Burundi nyicubahiro Evariste Ndayishimiye n'ubundi ko ingabo z'u Burundi zikomeje kwigaragaza hano muri iyi migwano. Nyicubahiro Evariste Ndayishimiye agafata umwanzuro wo gukomeza koherezayo ingabo zijya guhangana n'uyu mutwe wa M23, ariko ibyo byose byabaye ubusa kuko M23 yakomeje gukanda bikomeye cyane kurasa izi ngabo ntacyo yitayeho. Ni mu gihe hamenyekanye amakuru akomeye cyane ko ingabo z'u Burundi zikomeje kuburira ubuzima muri iyi migwano iri hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru atugeraho nuko ubu ingabo z'u Burundi abasirikare bagera kuri 3 b'u Burundi batakarije ubuzima muri iyi migwano ikomeye cyane. Abasirikare ba Tanzania bagera kuri 15 bari hano muri iki gifano ndetse n'abari bakeskotinze bahaguye ndetse banakomeretse bikomeye cyane. Amakuru atugeraho nuko abasirikare ba Tanzania habuze umwe ni waburiye ubuzima muri iyi migwano, bandi bakaba bakomeretse. Amakuru akomeye cyane nuko abasirikare bahise bajyanwa hano mu bitaro bya Goma bakaba bari kwitabwaho, ariko ku munyamakuru wacu yatugejeho iby'inkuru yatubwiye ko ubuzima bwabo n'ubundi buri mu kaga gakomeye cyane. Ni mu gihe ingabo z'u Burundi zikomeje gutakariza ubuzima muri iyi migwano kandi zikomeje gutaka cyane kubera ko urugamba ruzimereye nabi. Ni mu gihe kandi Antoine Felix Tshisekedi ndetse na nyicubahiro Evariste Ndayishimiye ibintu byabayobeye cyane. Ni mu gihe bari kubona ko uyu mutwe wa M23 isaha ku yindi iri kongera imbaraga. Ni mu mutwe ufite imbaraga nk'uko bita intare za Sarambwe ukomeje kwerekana ubumenyi budasanzwe. Ni mu gihe abakurikiranira hafi iby'intambara bo bagaragaza amakuru agiye akomeye cyane bavuga ko uyu mutwe ukomeje kwigaragaza ndetse ukomeje kwerekana itandukaniro ryawo na FARDC. Ni mu gihe FARDC yo amakuru atangazwa ko FARDC yarangije gupapa no kugira ubwoba. Ni mu gihe Antoine Felix Tshisekedi we bikomeje gutangazwa n'abanyepolitike bagiye batandukanye hano mu gihugu cye bagaragaza ko irugamba tayari rwamutsinze, kubera ko murabyibuka ko Antoine Felix Tshisekedi yemereye abaturage igihe yiyamamarizaga hano za Bukavu, yiyemerera ko azangana n'umutwe wa M23 igihe icyo ari cyo cyose azatorwa. Gusa abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politiki barakomeza kugenda batugaragariza amakuru akomeye cyane bagaragaza ko izi zari tekanike zo kugira yongere yibere perezida akomeze kwirira ku mafaranga y'iki gihugu, naho nawe ubwe ngo arabona ko atazatsinda uyu mutwe wa M23. Abasesenguzi baragaragaza ko Antoine Felix Tshisekedi ari ukwanga guca intege abasirikare be FARDC, naho nawe ubwe ngabona ko atazatsinda uyu mutwe wa M23 byoroshye cyane. Mu nyemerere twite cyane tubumbure page ikomeye cyane yerekeranye n'umutwe wa M23. Ni mu gihe amakuru adushikira ari guhamya neza ko iki gisirikare cya M23 kiri mu myiteguro ikomeye cyane yo gukomeza guhangana na FARDC ndetse na Antoine Felix Tshisekedi. Ni mu gihe kandi uyu mutwe ari guturukayo amakuru menshi cyane bivugwa ko ngo uyu mutwe wa M23 gukomeje ngo nawo kwivugana abatari bake mu bashyigikiye FARDC, dore ko kandi uyu mutwe witangarije we ubwawo binyuze mu muvugizi wabo mu rwego rwa gisirikare Major Wiringoma yatangaje amakuru akomeye cyane, dore ko yatangaje ko ingabo z'u Burundi zo zizatesekera cyane, dore ko uyu mugabo yagaragaje amakuru akomeye cyane ko hari ingabo z'u Burundi zafashwe n'uyu mutwe wa M23. Gusa Major Wiringoma yagaragaje uburyo ki uyu mutwe wa M23 witwara mu bikorwa byabo bya gisirikare ndetse n'iyi ntambara M23 ihanganye muri gisirikare cya leta. Batangaje abangaba ko abasirikare bafashwe ndetse n'abari hasi barashwe batari baza gutwarwa n'iki gisirikare cy'u Burundi. Bavuze ko ubuzima bwabo bumeze neza kandi igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko Major Wiringoma yakomeje kugenda abitangaza, yavuze ko igihugu cy'u Burundi aricyo gikomeje kubihomberamo ujyanyije n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagaragaje amanyanga akomeye cyane akorwa na Antoine Felix Tshisekedi yuko akomeza gushuka ingabo z'amahanga zikishora muri aya makimbiranye afitanye n'abanyagihugu yuko bitazabahira, kandi yagaragaje ko ingabo z'u Burundi nta kabuza zizakomeza kugwa muri iyi migwano uko byagenda kose, dore ko
Majoro Wiringoma yatangaje ko umutwe wa M23 nk'uko yabisubiyemo ngo intare za Sarambwe ngo ubu zariyubatse bikomeye cyane ndetse yabakuriye inzira ku murima, avuga ko ubu intare za Sarambwe atari zimwe za mbere, ubu zarisuganyije ndetse ngo ziyemeje guhangana n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Majoro Wiringoma mu kwishongora gukomeye cyane kuri Antoine Felix Tshisekedi yatangaje ijambo rikomeye cyane ubwo yavuze ko Antoine Felix Tshisekedi akomeje kugaragaza intsinzwi ikomeye cyane, dore ko uyu nguyu ngo yatsinzwe nubwo atabyerura. Majoro Wiringoma yatangaje amakuru igihe yaganiraga na France 24, ikinyamakuru dukesha iyi nkuru. Yayitangarije amakuru akomeye cyane ubwo yagaragaza ko Antoine Felix Tshisekedi yarangije gutsindwa iyi ntambara nuko atabyemera, kandi abasesenguzi mpuzamahanga n'abakurikirana hafi iyi migwano ndetse n'iyi ntambara iri hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barakomeza kugaragaza amakuru akomeye cyane bavuga ko Antoine Felix Tshisekedi n'ubundi nawe yatsinzwe iyi ntambara n'ingabo za FARDC. Ariko si ibyo byonyine turarebaho muri aya makuru, nk'uko twabibemereye kubagezaho amakuru akomeye cyane, amakuru agenda avugwa gatanu kuri gatanu. Iyi ni Burundi News TV ikugezaho aya makuru utasanga ahandi. Dukomeze n'iby'aya makuru tujye ku mukuru uhagarariye igisirikare cya FARDC Chika Kayiko Guillaume. Uyu nguyu mu bwoba bukomeye cyane arashinjwa bikomeye cyane mu by'ukuri ngo kuba ari kugambanira ingabo za FARDC. Aba babigaragaje ntago bagaragaje abo bari kugambana nabo niba ari umutwe wa M23 cyangwa se ari kugambana mu buryo bwo kwiba amabuye y'agaciro. Gusa aba bagaragaje ko uyu mugabo akomeje kwishora mu bugambanyi bukomeye cyane. Ni mu gihe kandi haje igihuha kivuga ko Antoine Felix Tshisekedi ashobora kumutsimbuza abitunguranye. Ni mu gihe kandi Antoine Felix Tshisekedi mubizi ko ahora ahinduranya ubutegetsi bwe, ahinduranya abajenerali bagiye batandukanye, ariko gutsinda iyi ntambara ni ibintu byanze. Gusa Chika Kayiko Guillaume yamaganye iby'aya makuru yivuye inyuma, avuga ko mu by'ukuri ari abashaka gukomeza gusebya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no gukomeza gushinja ruswa Chika Kayiko Guillaume. Uyu nguyu yizerwa bikomeye cyane na Antoine Felix Tshisekedi, dore ko yamushinze ibikorwa bya gisirikare ndetse n'ibindi byerekeranye n'igisirikare no muri Kivu ya ruguru, cyane cyane urugamba bahanganyemo n'umutwe wa M23. Abaturage batuye muri teritwari ya Masisi barakomeza gutunga urutoki bikomeye cyane Chika Kayiko Guillaume, bavuga ko akomeje gushyigikira Wazalendo FARDC mu bikorwa by'iterabwoba. Nubwo uyu mugabo nawe akomeje gushinjwa ibintu byinshi ndetse akomeje kuvugwaho n'amakuru agiye atandukanye harimo n'akagambane, dore ko abaturage bari kugaragaza ko bagaragariza Burundi News TV ko amakuru akomeye cyane yo kuri Chika Kayiko Guillaume ariyo, kandi Chika Kayiko Guillaume nawe akaba akomeje mu bikorwa bibi bikomeye cyane byo kwishandika kuri iyi mitwe yitwaje intwari iherereye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane Wazalendo. Aba baturage bagaragarije Burundi News TV babwira umunyamakuru wacu uherereye hariya mu mujyi wa Goma, bamugaragarije byinshi bijyanye na Chika Kayiko ku bugambanyi akora ndetse n'ubwicanyi agenda ashishikariza Wazalendo. Ni mu gihe kandi aba baturage bakomeje kugaragaza ko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda uko imirwano ya M23 ikara, uko M23 itsinda, uko itwika ingabo z'u Burundi, uko itwika ibifaru by'intambara, ariko nabo bakomeza kugenda bahura n'ibibazo. Amakuru adushikira nuko mu isa 9 abangaba batatswe bikomeye cyane bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, dore ko ari umujinya ukomeye cyane ngo ingabo z'u Burundi zatakanye n'uyu mutwe wa Wazalendo, bataka aba bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bavuga ko ari bo batanga amakuru yaho izi ngabo ngo zaba ziherereye. Bavuze ko kandi ngaba ari ibyitso bya M23 barahondagura barica, dore ko abaturage ndetse na societe civile nk'uko yagiye ibigaragaza yagaragaje ko hari abaturage baguye muri imigundagurano aba baturage bagiranye na Wazalendo, dore ko Wazalendo yirinze gukoresha amasasu, yirinze gukoresha icyari cyo cyose yakoresheje ubuhiri, ikoresha inkoni gukandagira ku mazosi nk'uko umunyamakuru wacu yagiye
twandikira hano ku rubuga rwacu rwa X. Yakomeje atugaragariza ko ingabo z'u Burundi kandi nazo zikomeje kwivanga muri ibi bikorwa by'iterabwoba biri gukorwa n'uyu mutwe wa Wazalendo. Wazalendo ikubiyemo imitwe yitwaje intwaro nka Mai Mai, Nyatura, FDLR. Ubwo rero nakabuza imitwe ibarizwa yitwaje intwaro iherereye muri Kibise Wazalendo ikaba ikomeje kwigaragaza mu bikorwa by'iterabwoba biri gukorerwa abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Munyemerere twihuse cyane tujye ku yandi makuru dukesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye, hari Kivu Morning Post, DRC Congo, Maisha ndetse na France 24, Bwiza.com. Ibinyamakuru byose bikaba byanditse kuri aya makuru ateye inkeke ndetse yatangaje benshi, dore ko abanyepolitike ndetse n'abaherereye hano mu butegetsi bwa Kinshasa bakomeje guhata igitutu uyu Perezida Antoine Felix Tshisekedi kugirana ibiganiro bikomeye cyane n'umutwe wa M23. Ni mu gihe abangaba baherereye hano muri ubu butegetsi bwe n'ubundi bakomeza kugaragaza ko bigoye cyane kuba batsinda uyu mutwe wa M23. Bari kumwotsa igitutu ku makuru akomeye cyane y'ibanga twamajije gutahura, nuko ubu Antoine Felix Tshisekedi amerewe nabi n'aba bategetsi bafatanyije kuyobora iki gihugu. Bamugaragarije ibyo igihugu kimajije gutakaza muri iyi migwano ihanganishe FARDC ndetse n'umutwe wa M23 izinare za Sarambwe. Bakomeza kugaragaza byinshi, bakomeza kugaragaza ubuce uyu mutwe ukomeje kwigarura, bakomeza kugaragaza byinshi iki gihugu kimajije gutakaza, kandi banagaragaje ibindi bigiye bitandukanye byerekeranye n'ubukungu bw'igihugu. Bagaragaza ko ubukungu bw'igihugu bukomeje kujya hasi bitewe n'imigwano yatangijwe na FARDC yagabaga ibitero kuri uyu mutwe wa M23 igangana bikomeye cyane n'ingabo za M23. Ibi bitwaro kandi n'ibi bitero bikomeje gutezwa umurindi na Antoine Felix Tshisekedi nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Abangaba bari gusaba impuhwe, barasaba imbabazi zikomeye cyane ny'incubahiro Antoine Felix Tshisekedi yuko yagira uruhare rukomeye cyane mu kugarura amahoro hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe abangaba bamugaragaje ko iyi ntambara nihatagira igikorwa irakomeza gufata indi ntera ndetse ikangiza na byinshi kuruta uko bafata ibyo M23 isaba ndetse bakagirana ibiganiro n'uyu mutwe wa M23 nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Ubu rero Antoine Felix Tshisekedi bikaba biri kuvuga ko yabuze epfo na ruguru, yabuze iyo yerekera, yabuze icyo abwira abaturage, dore ko ku makuru dufite ibi ngibi bitarashyirwa mu itangaza makuru, kandi ku makuru akomeye cyane abadepite nabo bamumereye nabi b'iki gihugu bakora hano mu nteko nshingwa amategeko y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Antoine Felix Tshisekedi witabaje ibihugu by'amahanga, dore ko ku makuru yandi atugeraho nuko ubu Antoine Felix Tshisekedi ari gushakira noneho ubufasha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benshi bo bakaba bakomeje kwibaza batese ko akomeje kwitabaza amahanga, yitabaje Tanzania, yitabaza South Africa, yitabaza u Burundi, yitabaza yewe n'abacancuro, yitabaza abaturage be, yitabaza urubyiruko ari rwo Wazalendo, yitabaza benshi, ariko mu by'ukuri nibigeze batsinda uyu mutwe wa M23. Ku makuru ari hakomeye cyane nuko Antoine Felix Tshisekedi akomeje kwitabaza ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo igisubizo yabonye ni kimwe mu gukomeza guhatwa ibibazo n'aba badepite ndetse n'abanyepolitike bakora muri guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo babiganiraho basanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarangiza iki kibazo bitewe yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirakomeye cyane mu bya gisirikare ndetse no mu byo guhangana ku rugamba. Yavuze ko rero aratanga ikiguzi gikomeye cyane kuri uru rugamba kugira ngo barebe ko bahangana n'uyu mutwe wa M23. Antoine Felix Tshisekedi yakuriye inzira ku murima abadepite ndetse n'abanyepolitike bagiye batandukanye, avuga ko atahagarika iyi ntambara gutyo gusa, ngo icyo yiyemeje guhangana n'umutwe wa M23. Ku makuru adushikira nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kumva ibyo ngibyo nta kintu ziratangaza, ndetse urwandiko ngo rukaba rwajyanywe kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iherereye hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikaba biri kuvugwa ko rero
Kongo iri gusaba leta zunze ubumwe za Amerika kugira icyo yakora muri iyi mirwano ndetse ikabatiza n'ingabo za special forces zo kuza guhangana n'uyu mugwi wa M23. Bamwe rero bakaba bakomeje kugaragaza amakuru akomeye cyane bavuga ko iki ari ikibazo gikomeye cyane nimba leta zunze ubumwe za Amerika zakohereza ingabo ahangaha muri iyi mirwano, ariko leta zunze ubumwe za Amerika biciye kuri ambasade yazo ntacyo zigeze zitangaza kuri ambasade iherereye hano muri Kongo, ikaba rero nta kiratangaza. Gusa ku makuru ariho nuko urwandiko rwashyikirijwe hano muri ambasade ya leta zunze ubumwe za Amerika kuri ibi byifuzo bya Antoine Felix Tshisekedi, akaba abonera igisubizo muri leta zunze ubumwe za Amerika. Kandi kuko abasenguzi mpuzamahanga mu bya politiki bakunda kugenda baragaragaza ko leta zunze ubumwe za Amerika zinjiye muri intambara byeruye, dore ko ngo n'Uburusiya bwahita bwimanukira vuba na bwangu ndetse bikaba byahinduka ikindi kintu tutari twiteze, ndetse intambara ikaba yaba intambara nk'uko abasenguzi mpuzamahanga bagenda babigaragaza. Mwakoze kubana natwe muri aya makuru, ariko nk'uko twabibemereye tuzatubagezaho amakuru akomeye cyane bigenderanye n'icyizere namwe mwagiye mutugaragariza. Mwakoze kutwumva. Ciao ciao.